Femisen A kapsule sa zlatnom makom promovišu zdrav ciklus i plodnost, regulišu PMS. Iz srca Minas Žaraisa dolazi nova Viva Single Origin 100% Arabika, kafa jedinstvenog porekla iz Brazila. Direct Trade kafa koja postavlja zlatne standarde za fair praksu, bogata je ukusima kakaova i karamele. Da li ste spremni da osetite sunce Brazila? Ukus koji greje dušu. Na OMB stanicama. Praznici pripadaju svima nama. Više od magične noći, čitav period tokom kojeg se zbližavamo i zajedno uživamo u lepoti jednostavnih stvari. Prepuštamo se lepim poklonima koji podstiču našu radoznalost i slavimo život, ljubav i sve ono što nas čini jedinstvenim. We belong to something beautiful. Sephora. Dani posuđa u Metalac marketu i online. 25% popusta na širok asortiman posuđa od 16. do 25. decembra. Laka kupovina bez imalo stresa. Kupuješ poklone? Evo ti adresa. Pravac Metalac. Ekskluzivno u novom storiju Seka Aleksić, ne bih menjala svoje ožiljke. Vlado Georgijev, moji najteži i najlepši trenuci. Bojana Barović i Nikola Rokvić, bila je ovo naša godina. Story. Kao sestra na ortopediji radila sam sa pacijentima koji imaju problema sa koštano-zglobnim sistemom i znam koliko oni mogu biti teški, bolni i da otežavaju svakodnevne aktivnosti. Nažalost, počela sam i sama da osjećam bolove u leđima, kolenima i svim zglobovima. Koristim Bioklinikinu kurkumu Forte redovno i preporučujem je svim. Dobro se osjećam, mogu da radim i uživam u šetnji sa svojim psom. Zglobovi su pokretljiviji, ukočenost i bol su prestali. Kurkuma Forte kapsule, da zglobovi rade ko podmazani. Femisen Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Uvek postoji neko ko se budi pre vas. Da bi vam uz doručak i kafu servirao vruće vesti. I doneo lepo raspoloženje. Da bi vam olakšao prolazak kroz gradsku gužvu ili javio ono o čemu priča ceo grad. Mi se budimo pre vas da biste vi bili korak ispred drugih. Jutro na Blic. Radnim danima u 7. Samo na Blic televiziji. Prijatelj emisije Carnex šunka. Ništa bez nje. Loka ove sezone ima više ne dolazaka nego dolazaka. Razmišljam sad da promenim ime u 3,5 muškarca. Kod mene zaposleni na reč, kaže da si bolestan, ne mora doći na put. Loka je danas u Londonu. U svakom slučaju, znači ja mislim da je to najznačajniji događaj u Srbiji u zadnjih nekoliko godina. Ovoliki su mušaki na snimcima. Nadljudska snaga. Ti si Điđo to ispratio. Ti da nastavimo tu priču o velikim i jakim rukama. Tantrički. Sve ovo zajedno je idealan uvod u debilariju. 4,5 muškarca, subotom u 22. Samo na Blic televiziji. Prepoznati priču. Pratiti ljude u fokusu. I događaje ispod radara. U vrtlogu tema. Najvažnije je biti u središtu. Uvek u centru. Blic vesti. Čim sam video Levinu sliku, znao sam da će da pogriješ iz kasera. Svako ima svoje načine. Kako si smela to da mi uradiš? Ja neću da budem kurva koja te tiče se straši, jer ti jasno. Kako se bori sa istinom. Obećao si da ćeš da čuvaš Lelu. Nisam mogao. Prijatelj si mi, Šuki, obećao si. I prijateljima koji to nisu. Ko da se umru. Šmeker. Petak u 20.
Samo na Blitz televiziji. Moja misija na koju su me poslali jeste da saznam da li si mi ono do članaka ili do kolena. Hoćeš odmah da se premerimo? Ideja je zapravo da smo svi jednaki i da svi imamo neko jednako pravo glasa. Moment kada se spajaju različite kolone kolega sa drugih fakulteta je stvarno ostavio divan utisak na mene. Da li je to kraj protesta? Očekujemo od institucija, nadležnih institucija da urade svoj posao. Da vrše svoje nadležnosti svesno i savesno. Dakle, ne očekuješ da će biti ispunjeno? Moraju da shvate, mi nismo ničija opozicija. Samo onaj koji se prodao veruje da svako može da se kupi. Nisu oni poslednja pametna generacija koja je izašla, a ne umeju da upišu jedan broj telefona u imenik. Dakle, neka nas saslušaju, mi zapravo imamo šta da kažemo. Bolje je menjati državu nego menjati državu. Naše vreme je prošlo i meni je drago zbog toga i drago mi je što imamo na koga da se oslobimo. Veče sa Ivanom Ivanovićem, petak u 21:30.